15 let, verjamem, in tam imam gratis, nima smisla. Domačenot, ova je gospodin Temkov, ova je Vasil. I se da li možeš da ga najaviš prvo, da si jedno sigurno koje Čast mi je da napovem, To je prva resna razstava u tej galeriji. To su umetniki iz magičnega mesta proizvoditelja vina, sonca, rož, dišave, mačun, vino, kavadarci. In mi je čast, res mi je čast u ime svojega starega očeta i svojeg očeta i svih tamo pokolenja da imam, da lako odprem resno galerijo s tako razstavo. Hvala vsem umetnikom, da su prišli tukaj. No, jaz danas ne bom govoril veliko. Bi rad pa povedal, da ta galerija ima svoj sistem. Vladimir Temkov, šef Doma kulture. Jaz sumim, da je on glavni krivec za vse. To moram povedati danas. Danas se začne najboljše sodelovanje na ti cesti. To se kliče kulturna četrt. Znači, mi smo se zmenili danas, glavnim režiserom, urednikom Marko Buc, da prvi program sodelovanja postavimo danes. To pomeni, da vas vabim vse na koncert Boštjana Groma v gledališču Glej i oni bojo vabili vse svoje člane da pridejo tukaj pogledati razstavo. To je taka naivna sodelovanje, samo je začetek. Ja sam prvo da si da zvedem koja čaška. Komunikacija će biti u mjestu. Ljudi mnogi će shvatiti kako se stvara umetnost na to su vidjeli. Znači, ja sam u svakom slučaju morao da se izvimam na time za narušuvanjem na koncepcije da nova galerija začela večer, ali moram zajedno sa mene je formira prva likovna kolonija Ljubljana ima dosta prijatelja kada se uđu gosti u Panaricu. Krela Raka beše predbunakve godine naš gosti i bili smo ovo priliku da će se nekako u Panarici i bila gosti Katalogi su tamo, se lahko vzamete katalog, preberete, kaj? Su sorčeni. Stava je odprta.